prihvatila predlog. Narodni poslanik dr Dragan Vesović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog deklaracije o izražavanju počasti građanima Srbije nesrpske nacionalnosti poginulim za otadžbinu, koji su Narodnoj skupštini podneli narodni poslanici, članovi poslaničkog kluba Srpskog pokreta Dveri, 16. oktobra 2017. godine. Doktore Vesoviću, želite reč? Izvolite. Hvala, gospodine predsedavajući. Na nekoj od prethodnih sednica, kada sam obrazlagao Predlog deklaracije o izražavanju počasti građanima Srbije nesrpske nacionalnosti, obećao sam vam da ću u svakom od mojih izlaganja da vam pričam o jednom svetlom primeru iz srpske istorije osoba koje nisu bile srpske nacionalnosti, a koji su uradili mnogo za našu otadžbinu. Prošli put sam vam pričao o Šemsi Midoviću, Fehimu Musi Kadiću, o svim onima koji su bili muslimanske vere, a u odredima Vojvoda do Vezenskog, a danas ću da vam pričam o tri ciganina, jer su sebe tako nazivali, iz Leskovca: Ahmetu Ademoviću, Rustemu Sejdiću i Ametu Ametoviću. Trojici boraca u Prvom svetskom ratu i o trojici velikih ljudi koji su imali retku i veliku čast da na svoja prsa okače Karađorđevu zvezdu. I zaista, bilo mi je teško kog od njih trojice da odvojim, ali sam onda doneo odluku, eto, možda po slabosti, da vam danas pričam o Rustemu Sejdiću, ciganinu, trubaču, koji je svojim herojskim delom u istom danu dobio odlikovanje od regenta Aleksandra i od francuskog generala Franša de Perea. To je doduše ono doba kada su nas Francuzi osećali bratom i braćom, za razliku od ovog doba današnjeg, kada tako nešto u svojoj kratkovidoj današnjoj politici proklizavaju. Dakle, jedne kišne noći, kada je bila grmljavina, Rustem Sejdić i Ilija Ivić i Buksan Strugoprutić presecaju bodljikavu žicu, ulaze iza linija bugarskog fronta kao pripadnici Gvozdenog puka. Rustem Sejdić na svojoj trubi prvo svira bugarsko povlačenje, a potom srpski juriš i linija fronta se dramatično pomera u srpsku korist 1917. godine. Imamo li mi veću i preču dužnost da se osobama kao što su Rustem, Ahmet ili Amet odužimo? Zahvaljujem se gradu Leskovcu, odakle su sva trojica, koji je napravio spomenik i dostojno obeležje, ali mi kao Narodna skupština moramo da donesemo ono što predlažemo u deklaraciji, a što se zove Dan zaštitnika otadžbine i državnog jedinstva, kao državni praznik, kao vezu koja će da spoji ono što treba da nas spaja, i nas koji smo većinski srpski narod i one koji nisu Srbi, a Srbiju kao svoju otadžbinu osećaju. Hvala. Hvala, doktore Vesoviću. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje: za 11, protiv niko, uzdržan niko od 152. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.